oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, met mo king grasyang ginawa tsuke ka. Nuan ka karon sa blang babay, wanya pa naman yung bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria ng Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Bapo Amen. Maria, met mo king grasyang ginawa tsuke ka. Nuan ka karon sa blang babay, wanya pa naman yung bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria ng Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, met mo king grasyang ginawa tsuke ka. Nuan ka karon sa blang babay, wanya pa naman yung bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria ng Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, met mo king grasyang ginawa tsuke ka. Noon ka karon sa blang babay, wanya pa naman yung bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria ng Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Bapo Amen. Maria, met mo king grasyang ginawa tsuke ka. Noon ka karon sa blang babay, wanya pa naman yung bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria ng Indunin Diyos, ipanalangin mo na kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, met mo king grasyang ginawa tsuke ka. Noon ka karon sa blang babay, wanya pa naman yung bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria ng Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Bapo Amen. Maria, met mo king grasyang ginawa tsuke ka. Noon ka karon sa blang babay, wanya pa naman yung bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Ligaya, Santa Maria ng Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Ligay Amen. king ipa, ligay king anak, ligay king bandalay espiritu. Ante mo'y sa Jarel gay, ba't king kamumulan ngayon it kapilan man, manggamang king alanang gaya nasa. O O Jesus Jesus ko, ko, patawaran mo rin kasalanan mi, ligtas mo kay ngapin ng impyerno. Yuli mo sana puligay banor sa blang kaladwala, lalo na rin mangailangan king kekang pakalulu. Mapamakalulo sagrado ang puso ng Jesus. Pakaluluan mo kami. Maligayang Birhen the Lord Ipanalangin mo kami. Patulunan ming sa Nicolas de Bipuing Tolentino. kasaupan nyo. Ing kalimang misteryos ning sala, yung pangatatag na ning banalay Eucharistia. Igpami at suka ba naman sa bansalag yung datang kay kaming kayarian mo, may pamintuan niya ilog mo kay Tesuli, Ing pantibanua. kakanan mi kingaldo, ibiyam kay kami kingaldo, ngeni ang panipatawad mo kay kami din salami kay ka. Anting pa mamatawad, mi karing mi kasala kay kami mo kay paisawul kintukso na ni ka, bas mo kay king maro. Bapo Maria, amit mo aking grasya, ang ginon Diyos at tsukeka. Nuan ka karsablang babay, at nuan niya pa naman, imbungan ni ngatyan mo, Yesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngeni at kang oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, amit mo aking grasya, ang ginon Diyos at tsukeka. Nuan ka karsablang babay, at nuan niya pa naman, imbungan ni ngatyan mo, Yesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngeni at kang oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, amit mo aking grasya, ang ginon Diyos at tsukeka. Nuan ka karsablang babay, at nuan niya pa naman, imbungan ni ngatyan mo, Yesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngeni at kang oras ng kamatayan mi. Bapo Amen. Maria, amit mo aking grasya, ang ginon Diyos at tsukeka. Nuan ka karsablang babay, at nuan niya pa naman, imbungan ni ngatyan mo, Santa Yesus. Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngeni at kang oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, amit mo aking grasya, ang ginon Diyos at tsukeka. Nuan ka karsablang babay, at nuan niya pa naman, imbungan ni ngatyan mo, Santa Yesus. Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kung oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, amit mo aking grasya, ang ginon Diyos at tsukeka. Nuan ka karsablang babay, at nuan niya pa naman, imbungan ni ngatyan mo, Santa Maria, Yesus. Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kung oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, amit mo aking grasya, ang ginon Diyos at tsukeka. Nuan ka karsablang babay, at nuan niya pa naman, imbungan ni ngatyan mo, Santa Yesus. Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kung oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, amit mo aking grasya, ang ginon Diyos at tsukeka. Nuan ka karsablang babay, at nuan niya pa naman, imbungan ni ngatyan mo, Santa Maria, Indo ng Yesus. Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kung oras ng Bapo kamatayan mi. Maria, Amen. amit mo aking grasya, ang ginon Diyos at tsukeka. Nuan ka karsablang babay, at nuan niya pa naman, imbungan ni ngatyan mo, Santa Maria, Indo ng Yesus. Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kung oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, amit mo aking grasya, ang ginon Diyos at tsukeka. Nuan ka karsablang babay, at nuan niya pa naman, imbungan ni ngatyan mo, Santa Yesus. Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kung oras ng kamatayan mi. Amen. Ligay king igpa, ligay king anak, ligay king banal Iti masadyan, espiritu. nagay, ba't king kamumulan ngayon at kapilan man manggaman king alanang gaya na sa... O Jesus ko, patawaran mo rin kasalanan, miligtas mo kay nga pining impyerno. Yuli mo sana po ligay, banwaran sa blang kaladwa, lalo na rin mangailangan, kay kang pakalulo.
Mapamakalulong sagrado ang puso ng Pakaluluwan Jesus. mo kami. Maligayang Birhen de Lourdes. Panalangin mo kami. Patulunan ming San Nicolas de Yaypoy Tolentino. ang kasaupan. Birhen ka pong kalinis-linisan na niyang bayo ka mga anak. Ipanalangin mo kami. Bapo Mariamit mo aking grasya, hinginin Diyos at tsukeka. Nuan kakarsablang babay at manya pa naman, imbungan ng atyan mo, Santa Yeso. Maria ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at ng oras ng kamatayan mo. Birhen ka Amen. pong kalinis-linisan na niyang kasalukuyan mong mga Ipanalangin mo kami. Bapo Mariamit mo aking grasya, hinginin Diyos at tsukeka. Nuan kakarsablang babay at manya pa naman, imbungan ng atyan mo, Santa Yeso. Maria ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at ng oras ng kamatayan mo. Birhen ka Amen. pong kalinis-linisan na niyang ibat na kang menganak. Ipanalangin mo kami. Bab Maria, mit mo aking grasya, hinginin Diyos at tsukeka. Nuan kakarsablang babay at nuan niya pa naman, imbungan ng atyan mo, Santa Maria Yeso. ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at ng oras ng kamatayan mo. Amen. Ligay king igpa, ligay king anak, ligay king banali Ati espiritu. may sadyan, ligabat king kamumula ngayon, kapilan man manggaman king alangang goya nasa. Bapo Reyna, indong Indong mama kalulubi, po inyo mga panaligan mi. Bapo Reyna, ikangaw sa mi, kay pepalakuan na ng iba. Ikang pangisnawanan mi malalam, daralam kay makatatangis, kay ning king karnaliwa. Amo nawari, patulunan mi, balikdan mo kami karing matama pa makalulu. Ang pumapupus kim pangalakom, kay tisuli, pipakit may kay kami, Yesus, sa bunga masampat ng atyan mo. O malugod ang mapamakalulo, Santa Mariang Birhen na mayumo. Ipanalangin mo kami, O Santong Indunin Baking Diyos. sukat makinabang king penga ko ng Yesukristong ginumiya nasa. Panalangin. Diyos Diyos ming ming malugod ang patimbog patimbog tong mga anak, kimbiyan at kamatayan, kim pangasubli ng medye. Peki Peki abutan na kaya kami nga blas ni Bier alananggo. Dapdaptan usapok, kimuli ni pamigaga na kami, karing misterios ning kasantusan-tusang rosaryo ni Birhen Maria. Atuldan min daptan ning kalamnanda at laing akam taning pangakura, uli na mo ring Yesukristong ginumi. Yanasa. King lagyo ning igpa, ampoy nga na, ampoy banali Espiritu Santo. Amen. Hymns of praise and let us sing, Alleluia, unto Christ our heavenly King, Alleluia, who endured the cross and grave, Alleluia, sinners to redeem and save, Alleluia. Parating special intentions ng Maria Micaela Salenga, Brian Cruz, and family. Yabetala naman po yung panalangin tamo, Sing Karaduan Edita Kunanan, Nicasio Lusong, Maximo Gold, Edita Kuman, Josefina Tolentino, Florencia Manalastas Castro. Also in purgatory, souls of the unbaptized and unborn children. Ito kaya katamong mas sponsor para king Day 2 of Freedom, Emmanuel Puno and family. Jesus Christ is
kasentingdang tangalan, karing kabundukan, ing daratang mamalita, ing kaligtasan, daratang inginu, sa lubong kaya to, kasentingdang tangalan, ing daratang king lagiuning ginung. Aung mabibiyag, mukarin kamunta, tungkarin kamenibat, ng manayake ka, kinudaratang iabantayran na ka, king beapayapa, king beasaya. Kasentingdang tangalan, karing kabundukan, ting daratang mamalita, king kaligtasan, daratang ingginu, sa lubong kayatu, kasentingdang tangalan, daratang king lagiuning ginung. Kasentingdang tangalan, karing kabundukan. Anting meto nga pamilya, makatipon tamo, king lagyuning ipampo ning anak, kampo ning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios, ating pamakiyagum ning banal na Espiritu, mantabi ya kekayungan. At kekan timurin. Maya pat magrasyang gat panapon po kekayungan. Maya pagat panapong. Kaniting aldo, pagmasusyentaya ing kafiesta ng San Matias Apostol. Ya ing meging kayalili ng Judas Iscariote, aniyang kayari ng Mete. Kaluguran kong kapatad, king mipasyag Ebanghelyo, damdaman tamo nung makananong ingginu, tuturo na katamong lugod, kawangis na. Karetang pinanditan nung nukarin ikatamo king bietamo, etamo linugod kawangis ning ginu, sisyan tamo iti at painggulot, banmisan paypabal na yung lugod na kekatamo. Gino pauli ning lugod mo, pe paralame ke kami imbugtong mong anak, Gino pakalulu. Gino pakalulo. Gino emiyamo kaluguran ing ipang at syubanwa, no ne antimurin ding kapatad mo, kaya tiking yato, Kristo pakalulu. Kristo pakalulo. Gino ikaing sasaw, ke kami banlugod king Dios at karing kaparaming tao, Gino pakalulu. Gino pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et intera pax hominibus. Et intera pax hominibus. Laudamus Te, benedicimus Te. Adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus
tibi, Pater Maniam Gloriam Tuam, Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, et in terra pax hominibus. Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Pais, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui sedes ad exeram patris, suscipet deprecationem nostra. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, et in terra pax hominibus. Odiam tu solus sanctus solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen, Amen, Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, et in terra pax hominibus. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, inaus mi San Matias, ban makirake king misyon daring apostol. Kapamilataning South daring kayang panalangin, tanggapan mi sana ing tula ning lugod adarake mo ke kami, at mabilang kami karing ke kang pinili. Itinganadwan mi kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning banal na Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamas sang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King panahon na ita, mika kapulungan laring talasalpan tayo, aating mekad dinalan at aduang pulo e ganagana. Tinalakad yay Pedro ban magsalita, kapatad nga ng migmula, kailangan niyang matupad ing kasulatan nung nuka rin sinabi ng makapauna ning banalay Espiritu king kapamilatanang David. Ing kasulatan tungkol kang Judas, ameni muna karetang dinakap
kang Jesus. Metong yayudas karing meging galamening kaya kaming grupo, uling mepili yang mikadake king kaya kaming obra. Uling king libro daring dalit makasulat, milakoya sana tawing balena, ala sanang tuknang kilubna. Misulat mo naman, kuwana na sana ning aliwang tao, ing dake ng gagampanan, king kasalukuyan. Inya kailangan niyang makyabe ke kami, ing katao, ang timong metong atalapatuto, king pangasubli ng mebye, ning Ginong Jesus. Kailangan ing metong ya karetang akayabe mi, ban kabang maglakbe yung Ginong Jesus, kambemi, manibat king panahon na penaral ng wan, ing kayang pamaminyag, ang gana king Aldo, ameko ya Jesus, busal tamo, at mitas yabanwa. Inya inapagdala lagyudi nga dua katao, Yose aaw sandang Barabas, mipalayawan mo namang husto, at imatyas, kay bat ngarang menalangin. Gino atatarok me pilubluban ing balang tao. Uliniti o Gino, ipakit mo kaya kami nung nino kareti nga dua ing kaya kang pinili, ban kumaking kasuywan at panga apostol, apepaing gulutan ng Judas, amintana ketang lugal apangayin tulirana. Kay bat na nito, mi pagsapalaran la, karing lagyuri nga dua katao, at may bagutya ingkang matyas, at ya ing digdag king grupo daring labing metong ay apostol. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. ing Ginoo dinaning luklukan kaya bering pamuntok ning kayang balayan. Ing Ginoo di naneng luklukan, kaya bering pamuntok ning kayang balayan. Puriyan niye ing Ginoo, ikayong talasuyo ning Ginoo. Puriyan niye ing kayang lagyo. Manano na sanang ing lagyo na ning Ginoo, yang puriyan dangeni at king kapilan paman. Ing Ginoo di naneng luklukan, kaya bering pamuntok ning kayang balayan. Manibat kingaslagan ning Aldo ang gaking albugana, ing lagyo ning Ginoo puriyan niya. Ing Ginoo magariya karing sablang bansa, lalagpus king banwa, ing kayang ligaya. Ing Ginoo di naneng luklukan, kaya bering pamuntok ning kayang balayan. Nino ing kawangis ning Ginong kaya katang Diyos, ang makaluklok king trono, karin king banwang matas. Dapat karin ketang kayang kabilyan, tatandoya banbanwat yato akit na. Ing Ginoo di naneng luklukan, kaya bering pamuntok ning kayang balayan. King pangapasering kalulu king gabon, kaya lang binangon. Tatas na no man di nga tsuking malukang kabilyan, at karing prinsipi na layayabe, karing prinsipi na ning balen na. Ing Ginoo di naneng luklukan, kaya bering pamuntok ning kayang balayan. Alleluia, alleluia, alleluia. Pinili ra kayong ibat king yato, nga naning Ginoo, ban lumwal kayo, at pasimunga, karing bungang manatili.
ing ginumantabi ya kayo, at keka antimorin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na karingkayang alagad, nung makanano na akong liguran ning ipa, makanyanda kayo namang liguran. Manatili kayo king lugod ko. Nung tuparan nyo laring utos ko, manatili kayo king lugod ko. Antimo nung makanano kung tutupad ka ring utos ng ipa ko, at manatili ko king lugod na. Sinabi ko lang kayo reting bagay ban ing tula ko manatili kayo at ing tula yu miganap. Itiya ing utos ko. Mikakalugod kayo antimo ing pamanlugod ko kayo. Ala ng lugod amigit pa sa ketang idaon na ning metong ataw ing biyena para karing kakaluguran na. Ikayo kakaluguran da kayo nung tuparan nyo la ring utos ko. Era na kayo awsan alipan, uling balo ning alipan ing daraptana ning Panginuana. Iniyay naos da kayong kakaluguran, uling ing sablang dimdam ko kang ipako, pepabalo ko kayo. Eyo ko pinili, nune ako ing memili, at tinuldo kayo ban lumwal kayo, at pasipamunga karing bungang manatili. King uli na niti, na numang adwan niyo king ipa, king lagyo ko, ibiyena kayo. Itiya ing yuyutos ko kayo, mikakalugod kayo. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapuryan keka o Kristo. Pasibayo po mayap at magrasyang sisilim kayungan. Good evening. Kalungkot niyo po. Pagkigirit niyo po rin kasiping niyo. Good evening. Kaniting Aldo po, ing mabilog a Santa Iglesia, pagmasusyane ing kafiesta ng San Matias Apostol. San Matias, ako pinking panumpisanan din, iya ing meging kayalili ng Judas Iscariote, aniyang kayari ng sinubling mebye ning Ginoo. Wari po agpangking kwento, agpangking tradisyon, i Judas Iscariote, kayari ning pemis sali ing Ginoo, karening mata sa saserdote, ing gewa na migpakamateya. Dapot, uling migkulangan lang kayabe rening apostol, dening pinili ng 12 Ginoo, anyapin mepiliya i Matias. Nung may kiramdam tamo po king mumunang pamamasa, oy tayong pangapili na, kukwento na ning mumunang pamamasa kay katamo, ngening Aldo, nung makanano de pinili i San Matias, ban maging kayalili ng Judas Iscariote. At makanyan mo naman, ikatamo keting king kabetikan, ikatamong king shrine ng Apo Lourdes, pagsadyan taya mo naman ing kapigaganakan at kafiesta na ning pamanyatang na ning Nuana Virgen ning Lourdes keni king kabetikan. Neng daratang nga Sabado po, pagmasusyan taya ing ika-120 years ng pangadatang ning Nuana Virgen ning Lourdes keni king kabetikan. Nyapin po mag-triduum tamo at syuta na po king kaduang Aldo, kaniting Aldo. Kaluguran kong kapatad, nung pakalawen taya po, ing neging pulayin na ning ebanghelyo kaniting kayaldawan, Jesus at inyang metong amatimid aburing ipayabot karening kayang alagad. Nano, ing sinabi na, mikakalugod kayo. Nalamo po i-inform nung nanong gawanda, nalamo sa sabyanan nung nanong daptanda, nune mamyeyang metong kautusan karening kayang alagad. Nano iti, yapin ing
mikakalugod kayo. Nung makanano na ako kaluguran ning iba nga na ning Ginoo, makanyanda kayo namang luluguran. Aniyapin, sana ikayo mo rin mikakalugod kayo. Manatili kayo king lugod ko nga na ning Ginoong Yesus karya ning kayang alagad. Papakit na niti kay katamo ing metong kasiguraduan. Nano iti yapin ing nung mikakalugod tamo, nung papakit taming maragul tamong lugod king Ginoo, kailangan paniwalan tamo iti at pagtiwalan tamo na ing Diyos kaluguran na katamong kaluguran. Amen. Maniwala ko pong kaluguran na kayo ni nga pong Ginoo. Yes or no? Palakpak la po retang maniwala. Pakilawe yo po rin kasiping yo. Pakisabi yo karela, kaluguran na kaning Diyos. That is why, my dear friends, if Jesus loves us, then, as He says, we must always remain in His love. Manatili tamo naman king lugod na. Manatili tamo king lugod na. But the question is, how can we remain in His love? Makanano tamo manatili king lugod na. Ing pakibat, yamo rin ing sasabyanan ng Ginoo king Ebanghelyo. We must keep His commandment. Kailangan ing tukyan at panegagawan ing kayang kautusan. Amen? Tuki king utos na, pamintuan king bieta mo, ing kautusan na. Ing kutangyeni, masaguliwari ing tutukyan ing kautusan na ning Ginoo. Is it easy to follow Jesus' commandments? Ing pakibat, ali balang pinandit, malalagwa. E balang pinandit, mayantok yan, ring kautusan na ning Ginoo. Pero, oy ning kayawsan kay katamo, ban kanita, asabi tamo, anting meto nga talatuki ng Kristo, ing manatili tamo, king lugod na. Ban makapanatili yung meto nga tao king lugod na, kailangan ing mamintuya king kautusan ng Jesus. Nanula puwari ding kautusan na ning Ginoo, king dieta mo anting talatukina. Anting disipulo na ning Ginoo, nanulawari ring kautusan, amekad kailangan ipakit tamo king dieta mo anting tao. Halimbawa, choosing integrity over self-interest. Ing pamamili king medinan niyang integridad ing biye mo kesa king pansariling kayadwanan mo, king pansariling pamangailangan mo. Itang sanang apakit mo ing kekang pamanukiking kaburyanan ng Ginoo, apakit mo ing lugod mo king Ginoo, potang mas pipilinan mo ing maging tutu at mayap, arapanda ring aliwang tao. Choosing forgiveness over hatred. Potang mabibiyasa kang mamatawad, potang papakit mo yung pamamatawad karing aliwang tao na may kapanasakit keka, kesa king mitanam kang sakit lub at mwa king sarili mo. Potang makaniting gagawan mo, mekad apapalto mo ing kekang lugod king apong Ginoo, at tutukyan mo ring kayang kautusan. At makanyan mo naman, when we choose kindness over selfishness. Itang potang maging maganakata mo, karing kapara tamong tao. Potang maging mapamyeta mo karetang mangailangan. Kesa kitang maging maymut at makasarili tamo. Ore taring anyawara na ning Ginoo na mekad pakibatan tamo karing bieta mo. Oy tayong buri ng ipakit tamo. Ban kanita ay pasyag tamong hayagan
arapana at arapan daring aliwa, ing lugod tamo, keya at karing kapara tamong tao. Amen. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, mapilan lamo po deni, karing pwede tamong gawan akautusan na ning Diyos ke katamo. We have always the choice in choosing what is right and what is wrong. Nung mabiyasa tamong tukyan deting bagay nga retiking bieta mo, then we can truly say na ikatamupin, tapat na katamong talatukining Gino at tapat tamong tutuki king kautusana. At karin apa kitamo, potang tutuki tamo king kautusana, apa paasasabi tamong manatili tamo king lugod na. This is also, my dear friends, our mission as Christians, na sana yapin ing kumabyeta mong parati king lugod akawangis na ning gagawa ng lugod ning Gino king biyeta mo. Secondly and lastly, nga na ning Gino king ebanghelyo, nga nang sinabi, it was not you who chose me, but I who chose you. Aliwa ikayo ing memili ka nako, nune ako mismo ing memili ke kayo. It is always God who takes the initiative in calling us. Ing ginuyang palaging mag-first move ke katamo, potang awsa na katamo. Bakit? Kasi uling burina ing kailangan mamunga tamo anting talatukina. He wants us to go and bear fruit that will remain and to be His missionary disciples. My dear brothers and sisters in the Lord, our own mission is rooted in our own strength. Alika ring sarili tamong kagiwan, ampong sarili tamong atinan. But in the unconditional love and faithfulness of God who called us. O yan yung parati tamong tandanan, king bieta mo. Na potang minaw siyang Gino, king bieta mo, ban sumuyo tamo kaya, ban makibat king meto nga misyon na pagawa na king bieta mo, ya parati ing mumunang mamaus ke katamo. Ya parati ing mumunang managkat ke katamo. At potang tinangu tamo, potang mekibat tamo, tandanan tamo, aliwa mo yung sarili tamong kagiwan, yung maging sangkan, o bakit makapakibat tamo kaya? Nune, makapakibat tamo kaya, pauli na ning katapata na at lugod na ke katamo. Kaluguran kong kapatad, kawangis ng San Matias Apostol, sana king bieta mo rin, makapakibat tamo king kayaw sana ning Diyos king bieta mo. Dakal at miyayaliwang paralan ing pwede tamong makibat king Gino. Dakal abage ing pwede tayang pakibatan karing kayaw sana ke katamo. Pwedeng karing pengaring at tsukeni, makibat tamo king pamaging tapat tamo, karing pamilya tamo. Karing magobra nga tsukeni, mekad ing kayawsan ban maging tapat tamong magobra at makipagobra karing aliwa. Ing maging mayap tamong kakaluguran, karing kapara tamong tao. Marakal miyayaliwang sangkan, ban makibat tamo king kayawsan ning Gino, king bieta mo. At sana, potang at syuta na ka rin, ing parati tamo nga sabi at aibye, yapin ing pamipakit tamo, king maragul ng lugod ning Diyos, king dieta mo. Kawangis na ninwa na Virhen Maria, makanyan mo naman ing daptan tamo. Anyawaran tamo kaya, na mamilatan niya, ing indong Virhen Maria, kaya papunta king kayang anak na Jesus, na sana tayrana katamo,
king Ginu, ban kanita, magitamong anak ng tuni at tapat, king arapana, na sana nung nanulaman ding yuyutos na kay katamo at babye na kay katamo, yapin ing makapakibat tamong mitmong kalausan alum. Kaluguran kong kapatad, at the end of the day, ing kayausan kay katamo, yapin ing manatili tamo king lugod na. Ingkot ng karing sarili tamo, agagawa tamo kaya iti kareting pinandit. Amen. Talakad tamo po ngeni para king panalangin ding malda. Ing Ginoo nakataaw san kayang alipan no ne kayang kakaluguran, uling nasa na ing pasipamunga tamong dakalabungang manatili. Inya adwan taming kayang grasya uli nung ala iti alatang arapat nanuman. Nga tamong manalangin, Jesus, alinugod ke kami, pakiramdaman mo kami. Jesus, alinugod ke kami, pakiramdaman mo kami. Para karing obispo at pari, kumatmula sana king lugod, akalupan ng kang Kristo, ban maging parati lang makasadyang midawon king biera, para karing kaladwang mi pagkatiwala karela, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing pamuntok ning lipunan, maging talasuyula sana, karing sabla, ban maging kakaluguran ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, alinugod ke kami, pakiramdaman mo kami. Para karing misasakitan, paulining matinding pamanabuso at pamagligalig, ning upayang pampolitika. Ipagkaluban la sana king espiritu ning kapibabatan at lugod, pamikakapatad, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, alinugod ke kami, pakiramdaman mo kami. Para kay katamungan, manano na sanang kapamilataning pamagmalasakit tamo at ning tapat alugod a pamagkikakapatad at kasuywan. Adala tayo Kristo karingaliwa, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, alinugod ke kami, pakiramdaman mo kami. King katayimikan da puring kay katamong puso, ilapit tala king Diyos, at king Nuana Virgen ning Lourdes, din kay katamong sariling kayadwanan. Ginong Jesus, impamaglugod ka ring aliwa, antimo ing depatan mo, tuneping pamaglugod keka. Ibuklat mo la ring puso, miking pamangailangan ding kapatad mi, at ipakit mo ke kami nung makanano milang asaw pan, kapamilatan ding malu kaming makataong kagiwan. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Mas papurian tayo.
Manalangin kayo kabatad, baning kanako at kay kayong daon matanggap ya arapaning Diyos si panglubos mayupaya. Tanggapan saning ginuy ting daon karing gamat mo. Hingi kapurihan po ni kaligay ning lagyuno. Hingi kasaplala tamot ting mabilog ng banal na kapulungan. Oy paming miglalang tanggapan mo reting ayin adaraw ning kekang iglesia, kaniting kapiesta ng Matias a kekang apostol, at kapamilatan niting Eukaristiya, pasiknangan mo ing grasyang pigkalub mo kaya kami, itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ya kaya kayo, At kekan timulin. yat na yoreng puso yu. Makayat na nalaking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alangangga at lubos mayupaya. Tinatagme ing iglesia mo baboring apostol, bantala kadiyang mitmong tetagan kapilan man, anting tanda ning alangangga mong kabanalan, keti king yato at anti ing mabye ebanghelyo, para karing balugbog ding sablang tao. Kambening alang kupas alugod, daralit mi ing alang patlud mong kapuryan, layon makyabe kami karing sablang koro ring anghel, karin banwa, king daralit dang tagumpe at ngamingan kakanta. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Deus in cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, in excelsis. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Tune kaping banal oy pa, iking panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat yakeka, pira sune at binyane ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanani. Iti ang kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis karing kayang disipulo nga na,
Tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Maulay miserya ng kasalpantayanan. Sinubliang bebe, Alleluia. Sinubliang bebe, Alleluia. Sinubliang bebe, Alleluia. Iniyangin ing gaganakan mi, o mapamakalulong ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ing anak mo, daraw niya kekay ting tinapyan ing biyet ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talagkadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansan ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Leo kalabing-apat at kaya kaming Papa at i Florentino at Pasiano rin kaya kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng Pepaynawa kambe ng Kristo mirakayanan lasana king kayang pangasubling mebiye. Ganakan mula naman din kapatad mi, anong nukarin, gaganakan mi kaniting kayaldawan, lalong-lalo na i Antonio at Atanasya, anong nukarin me kiagum king biye, alanganga keka. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kaya biya ng San Jose, ing malugod ng esposo, kaya biya ring apostol, lalong-lalo na San Matias, at ding sablang banal at inupad king malmong kaburian, king kekaba ning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kayang, ipang mayupayang tutukagum ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan hanggang. Anting meto nga pamilya manalangin tamong yaniking panalangin na tiro ng Jesus kay katamo. Amin.
Ikabus mo kami o ginukis sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kami kabus king kasalanan, at miligtas ki sa blang kalikaligan. Kabang manaynaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O giduming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sanang parati kay kayungan. At kekan timurin. Anting metong nga pamilya, ipakitangeni, ing mikakametong tamo king kapayapan. Peace be with you po kay kayungan. Kaluguran kong kapatad, nyo'y Kristo, ing kordero ning Diyos, yaing milalako king kasalanan ning yato, yaing Diyos alang sawang lulugod ke katamo, mapalad tayang tanggapan, kaniting banal a pamakinabang. Gino, ek matang pangtanggap keka, dapat igas mi nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, alakang patan at babiye, king kekang balayan, kapamila tanan niting banal a Eucharistia. Pauli ning panalangin ning Apostol Matias, isadya mo kesa ng lukluk karing lugal mo, lugal mi busal daring kekang banal, king biye alanganga, itiadwan mi kapamila tanang Kristong ginumi. Amen. Pasibayo po, bukas ing katamo pong schedule para king katlong aldo na ning katamong triduum, pami parangal king Nuana Virgen ning Lourdes, 5:30 p.m. po ing katamong pamagnovena, and then alas 6 na ning bengi yapin ing banal misa. Ing banal misa po bukas panimunan ning Reverend Father Vic Micdao, ing parish priest na po ning Santo Niño Parish karin king San Fernando. At king daratang Sabado po, ketang Aldo ka fiestan, May 16, ing misa tamo po 7:30 a.m. Ing manimuna po, ing lubos kagalang-galang Florentino Lavarias Didi, ing kakatamo pong arsobispo, at kayari na po nita, itang alas 5:30 naninggat panapon, yako po yung manimuna ketang gat panapon na misa, at kayari na po ning misang gat panapon, mika prosesyon tamo po keniking kabetikan ne po. Sana po apan nagkatala po rin kakatamong banal misa para kareting daratang pangaldo. At kindaratang Domingo, May 17, ing misa tamo po retang regular Sunday schedule na 8 a.m. ampong 5:30 p.m. Ita mo po, dakal salamat po. Ing ginuman tabi ke kayo, At kekan timurin. naning pabakal naning ginu ke katamo kaniting aldo, sana nung makanano na katamong luluguran, Kristo, makanyan tala namang luguran, ding kapara tamong tao. Ban kanita, apakit tamo, ing pamanatili tamo, king lugod na. Amen. Amen. At bendisyonan na kayo ni lubos sa ipayang Diyos, singip pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing kakatamong banalami sa mi daw ne, ing misyon tamo magumpisana. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.